Accra Tema Motorway and order for a chegu on phone so no na we ade a mani age ho ye pa na ma meni kan emo tamakru report on na daroma ede enam so nya asa video we na ma menka se so kopiem Tema Accra Tema Motorway no so a ene me do fa so say ya no ahwese de kwa no so esitie e free tata kwahwe run about ede kwa kosi Tema ye friend say overpass ne so honom no nse da Interchange I can so overpass honom now yan hwa de say project we mame mpabomra for na me dwam kakra ntremo project we ankasa no wabreye 2020 ton no mo sase e be sam contract ye no marketing kiti bi ne yi ne be ye ya ne ma na 2024 ken impenifo e sase a ye mobilize equipment ni bibia be gu ha say January 2024 ana contractor also Maripoma Enterprise Limited on ogusu a oye adwuma no even currently ono ana wo so chese o share adwuma na say ye na mu hono ma wa woni twa 2024 na election year ekwa wie ye na no ma slow na ye yin kakra na sram ye di to abane wie ya MPP aban na efri so o ma panyin jonoma mama ban na o se da bi project dey adepa eda krum eda city eda bia ebeboa entini yenye no so to aso a odi ko wura big push mu ampani foguso mu ye ho adwuma up to date am no ka say CCA 48% complete 48% ana omaye nyuma bebre wo kwan so oma biebiem omo tretrim 10 lane na say 5 for her enya sam ketwa 10 lane akwan ana mpanifo eyi na enamedo fa so na wa hwebe bia adwumadie no aba bedru nika da bia meka so kopiem won krama mu de a na omo ne ma no different kakra than other regions yes project bia ekoso Accra no uduro na ahwe ahokeka na minim se bia road minister wo ho ntie de bia road minister no moto ni nti ono se kra de opanyin government Kwame Abuja de ono de oya anu aduro ho se oban so omonkra ontonkra enti no omonka ye nso eno aso be ho ase ka walande ai bi mu wo kra se waje jom contract from sem ye be ka no ho asem later na we Accra Tema Motorway ano ohye adwuma so ekoso ho na contractor no Maripoma edin nsem bia betutu dwa after so am ye hu se adwuma na duru 48% no o say ade titiri create delay adwuma no because adwuma no deadline de be complete no next year August 2027 ana wo say nhihyiemu no omo de bewie enso wo hwe se de enoma si kona omo de anka omo nso mo betima aye hare kakra ko betima kon in terms so cry before that enso asese de studio mbe so mo kono omo ntimi nko die ntia ne nyina na se eye utility companies nyina ni mo no ECG fo water company hwan company omo nyina ebi cables na mfom ebi na soro omo posts nchenchen nti wo se omo ye relocation even telecommunication for ikra omo so ho cables na omo posts ho ansem kra different ano na edile omo kakra ase ama adwuma no omo ntimi hu de omo de ko no enso kra mpo no omo bo omo modern so betimi a complete as soon as possible e de amaye enti no hwa adwuma no de ekoso but delay kakra abem because according to consultant na was anka speed omo di wura adwuma nim no ka ba de so mo ko akire kura because sika ne de wa woni twa sika tem bi push de sika no o tem enti we nya de a wo se bibia timi bond delay as bia da bi anka okọ nanim kura enso ne aye no aye bibia wo honom eno nti na contractor no ka se Ghana fo nti o mase omunya abotrem omo na omo de deadline de chinchina atwan ombe meti August 2027 ye nyina ye hwe ni mo se ombe timi de ose aye oyo na emom no enkofa issue bia emfa mre obia enti o hwe drainage system no so a omo o hwe kwa no ho a omo ahwe no so asema kayi because on se okwa amanone a
said almost see omo akwan no omo nhye da nyi gata nto nchen sa open gata nto left and right said the Ghana be pima ye no yikura na ne akata so omo timi bo drainage omo boda de bi to kwan nchen kakra nso to na nyina awurem na akofa ase na ekọ kama ya direct no na akofa baby pa na ekọ emeyiri mebu mfam wo kan no ekwan no so bia eno ana driver no eye consultant no e de sa nimde we aba be wurem wo ase ya omo ye sa adwuma no amana boa enti no me de me wogidie wo eye sa contractor we mu eye Maripoma eye Enterprise Limited no na onim se omampanyi John Raman mama ankasa de atodwa se o empower eye local eye contractors no enti hwe ne project o ekoso nyina onfa ma broni bia wo de check onfa ma broni se bibi obroni bi nsem de na wonim nsem dada ba no ankasa ba ya wa word ne de abi before nkwa Maripoma mo Kofijob mo Joshua mo sa omuna na eye adwuma ne nyina which of course very very nice and I mean say ebeboa ama sikana tena omani yes entino ma yenwuma bebre wo hwa earth work no ma ye ama hwehwe ekwan na shoulders ne nyoma biebiem acheso ma hwe ha no ma so esi eko entino se bibia akoni ye obesie se sikasem na nane mbutu na ekọ no se de esiko ya de omu ni plans bia contractor no ni plans bia say ombe extended deadline no and as a timeline no intermediate I believe strongly say ombe ya adwuma no ama no aye fe ama bibia nso aye kama say de be betimi aboa na bibia nso akoye na drivers for nso complain yi e was a stretch we so ni omu kan say traffic abakwa ne so dodo ka motorway so do si so anawoko enso motorway timi che Motorway ni timi che traffic pa so mo free Accra amenka na so mo free Accra ebese na akọ eye Tema dodo na timi fa ho se Tema na kasa mu na akọ de ampo de ka timi kofa Teshinungwa road no so de ko but mo man bese afa Tema ha se yakofa akọ Ashaman no anu mo prefer ha omo mo mfa Ashaman so no yembetwa mo Ashaman akọ afienya etwa mo bi akusi eye atempoku eye etwetwam de akwa voter ready honom no ho honom ni nyina no aha no mo pe ana mo bet tukura mo ntwa do me bridge no on be wuram de akọ eye akosombo no so ekwan aye anom nam omo nso mo duro betwam straight akọfa eye do wenya na akọfa akọto aso afa eye ye friend say so ga kope etwam saari na ni akire ma to aplawo no omonso haya no mofa anaso mso mokotogo no ahia no mofa enti no hwe sa ekwan we yankasa na ade a eboa serve ye friend say road users no especially mo apply sa akwan na mbobo so yi even po ningo pram ahia no mbefa one person ko ningo pram na ahia na abefa kwan a ekọ ekire yi na eno ana ama pressure abaso a chese adwuma omo ye oso no de pressure pa na abeto ekwan na so now so wo hwe overpasses interchanges footbridges ahodo a ombe ye okwan we so a ebro adwene ntiase so contractor na cheche ni nyina mu me bobo sa no ma we nyina so no wate ase se adwuma ye wa ha no se nyame ya adom ne ewie a o lala ebe yi pro adwene ntiase so Accra de mesu be piem won kenama mu a da bia woni beje because enoma koso e wa Accra on se matiasi sa angle mu se ana me bechi mu ano no me be bukom na to so because ube piem Accra what enyumani start chill free poku ase wode ba ama sama poku ase wono mode ba ni nya na chill sa to se adwuma ekoso nya betisi kru nu ankasa mfimfin ne de a mane fa chimota ho ko nwan ya betisi tete kwahwe na baton so be fom to we ne so a na we nso de ho se ba busuafo busa ho se kru na wo te so no
region na wo mu no ohon no project ne te say aban ne ba ya no o sa project no wo no ete say e koso anase eja ego me fra Ashanti region the Ashanti region there da bia anso me de bremo mamote ase ye de nyame adom ebi koso ba dodo na ye expect no ye ma ho eno de no credit e ba kope se Suame Interchange ni overpass de obekona workers ho mo ye adwuma na Accra Kumasi road na nkasa no so issue contractors ya show mu so mo nko ebi ko ebi anko Central Market Damutu Crofo Market nothing dey Prempeh the first nothing dey Afari nothing dey Boboso unim ni nyina enti we ye no ma mecho say bibire wono mo ma ho ba dodo na de obepiem won krame mu a ekoso a Accra wan hwa wunya abandon project ba akokora minim so betimi na to comment section wono Accra abandon project be na wa Accra anase project be delay a contractor ni so o de mo ma me hu say aban we ba ye no project obeto Accra anan krame mu a won to aso no o ma ye hu me de minim nyina minim so wo so se bi wo ha wo ne so nso amoma me hu na me fa nka eye me record so because ade no eburu adwen ene nti ase so ana sometimes so emoya ba ne nyina mu no we believe say o man ga na ho adwuma no mampanyine ye o man ga na ho adwuma na mpanifo ne ye nanso omonya ne wano mfama ye no mo chama ne so bia so national cake no enso obia so Accra Motorway obu a onfa so da Motorway obi onfa so da no credit e ba kope obu a o hwe misisi e oni Motorway no kra ba bia da onfa so da o de no asa opa eye Accra mo onya du Accra mo ope o de ka se o Tema ohonom de ka bia ba fa bia ro be fa sa akwan no so ebura adwen enti ase so yes ebura adwen enti ase so ntabusa fo we Tema Motorway ana mogusu a mo hwe enti no owo adwenkyere bia fafa comment section ho na yehu na yembobo mu ne ento aso mfamfiri ho emfa mamo adwumade ne de nya asem keto a enye asem keto a koso pese mo hwe kakra na afi no odo adwenkyere no nso de eba ene opanyi bi contact me ana na me di nkomo efa sa project we ya ho na so wo habo tracks ne bi ai run ewo Tema haba ho de no maba even Kumasi ni other regions nyina o habo tracks ne tare ente no se mo containers ne ba cars na efa 20 feet no ne cars ne nyina 20 feet na timi fa bi ente no onde otaba sa Ashanti region ne Bono region asefo no ta twam opa tina me ne di nkomo na o kan keka Accra Kumasi road no asem na me ka chense kwan ne de nyame no kure na bibi e wo ho de wampanfo so mbe mia me de be program kra me ka se road minister ekohia contractors na mo sa akwan ne so no no mu di nkomo se omo nyina nsa nko back to site na sika bi omo hia bia no e de be mo and so wona makra Kumasi road no sesi a wo sampa o ma dwudwu ba bi ebi okwatimi da bete kwan no kofa ba bi ni ayi na so no hwe speed na enhye da enhye nkran na expressway ni de enya de a adwumade no kra de aban ho ba bia because omuguso omudwi da bia meka say sa expressway no ye project bia e wo sanki wiewe no kra ansa no makosha ase because we are modi ahode no macha ahode no bi ko ha ni nyina yesika efri bi push ni ma no mode enti no se bi push no so se den kra na sa kwan mienu we de e betwe ni mu pa enti na ka mesu sanki yenwe trunk road we yenwe kwan ye nam so dade yenwe ododa day ansa na yakofo do foforo de aba because afi na ebo kwan to ba bi e kwan ni a omuguso mu bokwan to ba bi e kwan ni eya ade a ha adwen timi de ne meka ne se opanyin ni midi nkomo ana oka se
They say Accra Kumasi road no cry so fire ne den. The cars and drivers no complaining. O adam bokwa ko fa so bia so e ka. Na akosa asia, na akoya asia say sa. Enti ana meka cha say na we dey Accra e fe ne say Kumasi road na wa jump abesi ho. Obi ade habo ukofa normal free habo de. Sa wo free, o fata Motorway no so na ade aba. O say na am say cars me na nam kwa no so ndo be hu mo. Na am say na ade ho de say kwa no so nye. Na say kwa na nye be da so. Enye monchi mon kam te say Accra Kumasi road no. Ma mo fa Accra Kumasi road no so no. You say kwa na pa bus no ana say car na so kra bon say bra bebre. Timene ne kaya na ne obeka na say ma memfa Accra en compare Kumasi ho no ma. Na nkra de omo nhye ni problem sa. Ona atwi ma adwen si no market nkete bi so. Bobo bi so mpese meka. Obobo so nyina na mse okay. Odi bem de. Odi bem. Ti ba Accra de a omo nhye ni problem gidigidi sa o. Omo kwan na kura nya kura na motorable. Otimi fa so ma ne yi. Ka timi nam so ma ne yi. So what I say? Enti no ya de a ha adwen. Enti ama onya adwuma anaso onya goose na wo say okọ yemfa ne say ebia obaso okọ baby te say Asanteman bono ready ne ya na ene den because akwa say ontimi enya akwanya bia ntimi mfa nkọ because kwan na okofa so no onko mra na ne ka kra obeje kra na obeboka ntama ne ka asre ni nyina no say container ba na Asanteman bono region hefa bono east ha wana ahafo ne wana ono onfa ana akasa okwanwa afa Cape Coast akofa asimfosu nu adibiasa wo ma bepiem a eno so kwan wapa abeboka nton de eja onya Cape Coast anu awom ko onya voter bi anu de ko onya around sa eastern region ho bi kakra anu sa na oye no but na nka ne sika no dodo na afri Ashanti region sa eremu kom na ta ship no ma de bapa na am say ayo ne adwuma no ebeka obia bete bi enti no sa na ekoye ewo honom abusafo me gidi say sa de ekoso apanyi kan obo on so affect no kwan we so when de ono ne habo trust asem na oka na won so traffic o Motorway so ne nam no traffic e wo so abusafo medum besia ba ansa na manu besi no amemo contractor na boso amemo road minister na baso said de bia periodically ka bia no abesia na o check mu onso mo mo ye adwuma kakra bia no aba na aba check mu no mo hwe no obuso mu question ye no I believe say kakra ebeko nanim. All right, medum besia mo son for chairman ni say na wo Accra Tema Motorway na wonam so no anu nte bia watu kwan ebi kra free aya Accra ho no makokumase ana akwhye bro no bi su kra oba fa ache no say na hanom esiti ba chiache obi bia na yebese de ehyiemu mretia wa mu makra mo bye bye.